koliko vremena treba da se vidi napredak? To je pitanje koje svi mi postavljamo kad počinjemo raditi s novim trenerom. A moj stari trener je znao reći da mi trebaju prvo 3 godine da podignem trening na optimalni nivo i onda treba nastaviti trenirati na tom nivou dodatne 3 godine da bih se primakao svom nekom genetskom potencijalu. A za vidjeti nekakav napredak mi je rekao da mi treba 1,5 i sad u biti kad se i sam bavim tim poslom znam zašto je to rekao. Neki sportaši pozitivno reagiraju na promjenu, na nove trening metode i odmah se vidi, praktički u prvi par mjeseci se vidi nekakav pomak, dok kod nekih treba malo više vremena, treba vremena da trener nauči individualne karakteristike sportaša i nekad treba proći cijela sezona u tom nekakvom upoznavanju i tek u drugoj sezoni počinješ ubirati plodove rada. U sportovima izdržljivosti ništa dobro se ne događa preko noći.